Tapos yung finally file sok baikya angka eko sung tapos tinjuran no kota yang masa angka puno tani sanai. Hello bhai song bhai dong kha khai norok jot to kaham krang tong na hinai hingkang tini han hilam so mani live pro live style channel hingkang tini nor ne bugi tagi sa kata live style biography to fika hanke bokrok sa youtube blogger hani sini jali tongo sini tako pohor de bromani live style eba biography rok gachengo video ni bising tei saimalanya bini kami rok boro tai bini qualification bisok tai bini family member sab tong tai kojana tong o video ni bising tei totally saimalanya hediba tai bini girlfriend rok tara tong gresang o video ni bising tei saimalanya gnar tong muno ani channel tabu ketalangi tong kenal subscribe khlai tong kenal subscribe khlai di tai agini subscribe khlai jak rong hangke pai fly hambai ya faro ke tomung nor bini video no nachuk jagai tai bonus support khai tong hangke o video no kaisa nor like ne ta pogdi hediba ke kogro bisi sai kare video no nalang ka khlai siran phari so fading ke baib sang silanya sini takuk pohor ni real name tamo bini real name hingke pohor de brahmano bini nickname eba bono nog rogatai para rogolo birik sakmani hingke pohor ne lobiring zago so fading ke baib sang silanya bini dero par bini asemani shalok hingke busuro bini dero par bini asemani shal hingke 12 tarik March 2005 asayo tai bini tabo present e soli tongo 20 plus angka fading ke silanya bini height te weight of hingke busuro phaidiba bini height hingke ke 5.7 feet weight eba bini hilik mani hingke 58 kg fading hingke silanya bini religion eba dharma rok hingke tamrok phaidiba bini religion eba dharma hingke Hindu so fading ke silanya sini takuk pohor ni village sai ke kami rok hingke boro rok abo rok no silanya fasing thalanya bini village sai ke bini kami ni mung hingke Bishi Chandra para hinjago fading ke silanya sini takuk pohor ni family member sab tong tai kojina tong sung silanya hediba sini takuk pohor ni family member hingke 3 member bini ama tai bin babu tai bo so fading ke baib sung silanya bini education eba rang srma rok hingke busrok hediba bini education eba rang srma hingke college abo tai bini college ni mung hingke ke BBMC so fading ke baib sung silanya bini hobbies hai ke bini muchung marok hingke tama rok hediba bini hobbies hingke traveling khanyani bo belai ke muchung jago tai ketal jagra go bo exports khanyani bo belai ke muchung jago fading ke baib sung silanya sini takuk pohor ni favorite food hai ke bo thokja kumar hingke tama rok hediba sini takuk pohor ni favorite food hingke chicken tai alu rok no hingke bo belai ke thokja go so fading hingke sung silanya bini girlfriend hai ke bini brini kogno sung silanya fajang thalanya hai diba bini girlfriend hai ke bini bri tab su jorti kri ke honi bo ana sawa so kha khayang kan rok saiman khana o bidini bisingte sini takuk pohoni lifestyle eba biography rok gaso narok bora hamjagi tongkhe juri bona sajagi tongkha video no bo kaisa like rena nita pogdi hai diba ganarok tamung no video juri boy sense hai ke khorang change ke khana kan narok setting o thangni thiki khai nai mano tai hikang narona kaisa sanani musungo suro o channel o suro lifestyle semia alka video bu narok noknai hangke narok o channel no subscribe khlai toni tai ang bai krungui tongdi hangke malai fisnai do next video rok tu wait thank you for watching bye.